السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبوليين تينا يا أبولي سخيك الدنيا تنرجرت يا أبولي تيتي يا حالتي يا أباكية جولين تينا چنكي قدا كيس جران درارا قدا كيس جراني بكو مجرتني نما ساقلي جولي تنافتا ويو أرغتن ساقلي ما إني نمافتا إسان جولي تنافا أقوم تكو تكالي أغفريت إيفي تكالي ساقلي تاتي في ونتون ساقلي تاتي في جولي تنا يوجتني خيات دن تاتي شير قوتا مالي برانترينا نماف دبرسا نمي تاير ماتو يو سغليتا اوفين دندين وان نمي سغليتا إفسن شير قورا الدنيا نارغو جولين تين نغران تاني دماني أكان تاني دما جران والله من هيدا هايري رامي أبوليسا أبوليسا كينا توقع چرا بالبلي أستاذ كينا أستاذ عبد الرحمن حسيني بالبلو دان سغلي دقيقة كودا لما أكنا كودا لما جلتاتو rakkoo keessa jiran haala itti jiran hunda ustaaza waliin ustaazatti himanii jiran mee viidiyoo sagalee tana dhaggeeffadhaa hundi keessanuu jarjartanii rakkoon addunyaa isinitti onnettee jarjartanii biraan lixina mee dhaggeeffadhaa wallaahi imimmaan qabachuu dadhabe wallaahi billaahi imimmaan qabachuu nama hin dandeessisu tanaaf yaa obboleeyyan kiyya dhaggeeffadhaa namaaf sheer godha haa hirmaannuu fi haa sagalee taanuu fi du'aa yaa goonuu fi أبولينتي جزاكم الله خيرا رب سنرها جالته اتلالنا يا أبولينتي اتلالنا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مي فيديوتين سقليتنا هاقر أمان أقفدا شير اللينا ما أبقدا جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقى جريتاني راغاسي نايمي مي أستاذ عبد الرحمن حسين نتي واني إسيني تامنو أكا ورّا هدام توتا مني دا سعودي جوتي نتي warri hidhaa walii lama hidhaa nuti keessa jirru hidhaa ajaa'ibaa keessa jirra warri riyaadii fi hara xariiqul farjii dammaamii fi jidda jiran nu biratti akka waan biyya jiranii nu fakkaata nuti saaraa keessatti hidhamnee jirra mooraa waraanaa guddoo keessa jirra halkanii guyyaa waraanaan to'atamaa jirra abbana biyya sana ni beektanii abbanarraa mootummaan kaartoona keessaa bishaan gannageeti hartoon alat deebisaa sibiila irra rafaa jirra balaa taara rafaa jirra qabbanti nu bitaa jirti waraanni halkanii guyyaa nu miidhaa jira nuti wanti isinii dhaammannu yoo biyyatti illee nu galchuu dadhabdan akka nama walitti dabalamnu karaa riyaadii fi karaa xariiqul farjii akka oolu deebisu. Isa bakki maanta isinitti hidhaa jirtan tun? Nuti bakki nuti itti hidhaa jirru haa irjaamti bootaan. Haa irjaniin. Taifi. Hair janin bota hair. Hair. Hair jam bota. Hair kadim jam di bagi tun hair kadim janin mumakaida. Taate ayye inshallah. Me rabbina alafisu. Akkam me rakko maltu jira akkam sila halli jollen teenya chiitti jirtu nama meeqani taatan bakka sanitti? Nama kuma torban bakka kana jirra wallahi billahi yon dhugaati sheekha osoo gannu lakkisanii miilaan deemaa jaanii nuti deemnee bakka dhaynuu qabnu saaruma kana keessatti dhumna malee bakka dhaynuu qabnu akkuma rabbiitiin jira malee sila akka ilma namaatiin murtuma rabbiin nu murteesse taasisa ajalaa sanii nutti hin gahini malee akka ilma namaatiin nuti sila haata duunee biyyee taane garuu akka raamata rabbiitiin jira jiruun akkanaa sunni jirarra hin jirru wayya yoo rabbiin bakka sanaa nu baase silaa uumaa baase أبشر إن شاء الله بلي سقيم بين ربين يروق باب دوغي سفر ما تسنين في ده إن شاء الله. إن شاء الله يروق باب دوغي سر ربين فرماتنا في ده بلي سقي. هاي. وعليكم السلام ورحمة الله. ما موبايل الديادتكو؟ هاي ما كان في عبد الله إبراهيم كلام وتدار kita ada apa tidak tahu itu? Itu mana ida baik mujurani baik ni mana ida hire kena mujurah. Itu nanti semua kerja bina nori ada juga lu jadi jadi akawan itu dia galle kena lalu magar semua orang nak kawan juru. Baik cara mujurah. Engkau orang kamu yang ni mesti ada kamu pun jenu. Agar semua pada kaji kamu orang pun pora. Akan dia si orang tu lalu kerja ni. Kamu dia nak kerja sini kamu jalan. Anak kita, namun yang saya kata, kira-kira orang itu tidak cukup macam mesti menjadi bagian majuran. Orang yang kata saya kata, kami dia mungkin jenis itu juga. Ada dia kan usaha tadi, aku usaha begini jenis. Bukan boleh bahasan, masuk magar umat di luar putih.
قالت أن يخرج بذلك هذا شوية تقول جيب أكوان جنتنا لوان جيب خلف أمانة عملنا فقال لي أمة أمو بلغ بلان نغادي أكل وقال لي أكل يوجو في ستة فرمات وبرباد دنين سنين أنا برمضان الله جيما جرا رمضان قال لي ولو ما قالت لي أكيد تسلوه الجنتين أما يكو بجارة يعني نيو نامي جيما يو سنة وصولو جدا جرا جدا إن نجارة سنسي سودا أكد وتبه قرانات وصادرات جروان نامي فقال لي أكل وطاقا أمانة سنين تاتي إن شاء الله بلي سغي أبشر ربي فرماتنا في ديرو قباب دوتي جماعة داخل نوغن نسيجر أستاذ أكم جيتي يو رب نجرا جلسنا تونوا بانا ويدا وانتي سيني دامنو بكينو تجير رخون أكمان سنجي فكتنا يو ربي تاتي ملي يو موتما بيتنا تاتي ملي موتما نتوفيا لين مدهو مكا أنا قبل مكا منا أنا حسن جنة أنا أبشر إن شاء الله بلي زي نامي نبرة تلو بولا نمي ميكا أنت مجرى منا إذا أنا غير سينما هم تربان جرا غرفة لجرا بيتا منا دا جرا ثاني وانغو زي دي ربن تين ما فانو تاو مكا أنا بري فدا يو إنساني ربي زي جيسو مكا أنا أكو مني غيني أكو تي مكا أنا بيتا أمتا غيني سبيلا يو ربي نفاذر بانا يو أسين كرو متاذر أجل بلا عندهم إن شاء الله يروق وابدو خيسان نباتنا بريس غي أبشر إن شاء الله أكثر الجبات أتغير نوتا أني مغان تي يمواس أني تي جاما بقي دلو تخيار الجبات مغالا ودا يبيتا أيه أني وقل تي لينا مبراكي كيادة وبجرا أيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا اللي بقوله ما جاولي ركنا كذا جرودا اسماعيل أبا مثلا أنجاني بقوله جمار رأيي. أيه. ركون كيني كان ما والبكات ولا كان الرامو أكو ما بقوله ينكي جرا وركوا ما كيس جرا ولمان جرا ركوا كان مفر ما تزا أكتر برباد نجنة تلا كوسا كيس أم بربادني وأيوني كي نبودة جرا سكاني تودن ده فرما تلين بربادو كافيد دن ده وزين جنة تيا كلا مما تلي أكيد لا مما تكو برما تلي تلك ما كيس نوبا جنة تيا ولا نه. أيه. أنا أبغى تراورو إسلام ما راجي رمضان يا نتيجة ما ركون اللي ما نجا نتيجة فتانا نسوا منور ما في اللبان ركيزانو جاك جرود ما مسلم ما كجيرا ركوني ما كيزا اللي كان أكان جنوان تيجني نيرندين جلين جرو ركوا ما كيزا جيرا جا أورا عربا كان كيزا جيني جا أورا كان كيزا نمني باجي لنورا ركوزة نمني باجي لنورا باجي دبي نورا دبي كجيرون جرا باجي كين اللي باجي جرون دنورا ركوزة تيجرا بلاتان تيسا جرو سبيلا كبنار تيسا جرا الكني بياتو لبسي أنني توماني أسكارزي يا خال بنجاني أيوان بنجاني أبورو كونم بايزانو إيرك كيسا جرا إيرون جرا جاني دنيون جبانو رديماني بيان كمنو nama gara ke jadi tane tu gigi matok pelama igol berbade dia cuma nelmi dame pura ne bane dekana dak emmi dame za dini jirum beno za ko magenya nura de melle halli nyata o kame chitti nyata sene fakano halli nyata aguma jirinya bidur manu kena ni je nyante nyane wontinu ti nyata faida ka wono faida ra je nyane njiru agam mondune nyata ni manu kena ni guya ke za ko duma dama nyana ko mo gara garanu ko ke wa to ko bayang kamnu digana malen kamnu guya arrani mane dangana ke jago gab jera manga jira takka kille jabokke adu to karganne benno mona panama ke jira ma bratir kene guya da manige nyamana dukana di wato ko ibake zanjiru baka ko bajira namaninde wore uma zagani dirar ban imbazi biya kana le zagani no kago to kamnu imbazi na dille wadu benu no badu wale no barbadu ati moga fi cina sitti gatin jere shujeta kana kaisatti ufanni kaisano akkuma jolle khani isinis rakata jirtumo malu fattu
uffanni keenya akkuma ijoollee kaanii jedhanii nuti uffatuma tokko dhugaalaan illee wanti kan mootummaa illee deemee seenu illee asii waan nuti hin seenu uffatuma bakkee dhumne kana kan lama qabu ofirraa baasee tokko kennee kan hin qabne hin jireedhaan nu meetii hin jire akkasitti ofirratti ilaalaa hin jire ofirraa buusaatti jiraachuu jira malee uffata illee hin qabnu jariinaa uffannu illee jariinaatu uffanna asitti siisa uffanna jechuudha siisan illee ol yoo nyaataan ol nuna kan guyyaarraa ol dhufanii nurraa jedhanii kan uffataa hodhan illee nurraa baasanii isuma kana akka ofii keenyaatti hodhanneetillee itti uffataa jirra iyyuu nurraa jedhan jechuudha nurratti hin dhiisan. baay'ee ulfaadha mee rabbiin furmaata yeroo gabaabduu keessatti akka fidu rabbi isinii kadhanna nutis hanga dandeenye takka sagalee isiniif taana abshiru ijoollee teenya rakkoon har'aan tana jirtu kun dukkanti irra jirtu kun numa bariiti akka irra jiru kunis numa dabra garuu isin akka jiru kana wajjin hin dabrina kana keessattiif jibbitanii waan hin taane kan dalayne wal eegaa wal qabaa wal jajjabeessaa hamilee walitti horaa yooni fi haalli jireenyaa achitti isinitti ulfaatellee hamileen keessan akkan duune hamilee keessan eeggadha yoo rabbi guyyaa tokko numa baana waliin jaa wal jajjabeessa jireenyi silaahu addunyaan silaahu cinqibdha isiin rakkoon karayyuttuu rakkoodha hamtuun akkana waggaa dhufte immoo bal'ottichi nu baasuuf malee waan biraatiif miti waan jiru abdii walitti horadha rakkoon dhuftu malee balloon hin dhuftu nama waa hedduu harkeetutu wayii bahuu danda'a inshaallah yoo rabbi jeetun khayrumaa fi malee hamtuudhaaf akkan ta'e nu badha yoo rabbi jeetana keessaa isinuma baatan wal jajjabeessa hamileen dhabina hamileen keessa wal cimsa wal jajjabeessaan isiniin jaa. Inshaallah nuti akkasumatti walumaan jirra kaa dhukkubsatullee kaa uffata bullee kaa lama qabullee tokko ofirraa baasnee kenneefiti akkasi jirra amma nuti dirqamni nuti wanti isinirraa barbaannu sagaleeruma keenya kana amaanaa uummata bal'aa biraa hin dhugaa haala dandeessan hungee keessa nu baadhaa callisanii hawaasa keenya Itoophiyaan baay'ee nuti ilmaan gabareeti ilmaan magaalaa ilmaan hojjettoota mootummaa namni nu hojii hidhamee jiru hin jiru namni dalagachuu biyyaa ba'ellee hin jiru nuti kun ilmaan gabaree qofa jiru ofirraa jijjiiruudhaaf biyyaa baane namni quba nu qabu hawaasni immoo isin quba qaba miidiyaa irra jirtan hundarratti waa'ee keenya kana nu haasaati ummata hunda nu hubachiisaati akka mootummaallee gaafii mirgaa nu gaafate mootummaallee furmaatti nu godhu itti nu dhiyeessaa hawaasa kanaanii jennee amaanaa seensitti mana sagalee keenya kana jechuudha. Abshiruu ijoollee teenya waa hundaanuu waan dandeenyu hundaan isin cinaa jirra wanni isinirraa achi kaayanu takka kan jiru sagalee teenyaas tahe du'aayii isinii godhuus tahe hanga dandeenyutti waa hundaan isin cinaa jirra abshiruu ijoollee teenya inshaallah. Inshaallah ustaaz akkan jeeti jawwaalli amma nu harkaa qabnu kun wallahi eega bakka kana seenne waggaa lama jirra jawwaala kanallee nu harkatti dhiisan halkanii guyyaa tafsiisan godhan bakki akkuma isin yeroo dura bakki nu jiru mooraa waraanaati halkanii guyyaa tafsiisa godhanii amma kachaafa tokkicha kanaaf jecha manni kun guutuun gachiifamee garaadhaan amma osoo rabbiin bakka tarasi jiraachise hoggaa isaan ol seenan kullukum ibsu alaa batnikum jan garaadhaan yaa jannamni tokko ol ka'ee kadeemu jiru hoggaa isaan dhufan mana kana keessa wallahi garaadhaan nu oofan garaadhaa yaane jechuun akka jawweetti garaan lafarra yaana waraanni akkasiin salphii qabate nu akkasiin garaa yaa'usan akkasitti nama keenya meeqaan ta'u hacinaachuu kun xafee ulee isaaniitiin yoo dhugaa rabbii siine nama tokko mataa kana gubbaa akka qabatanii gaqqabanii taraashan turtaan lafti kara laftee tana keessa dhiite ol gara galee dhiigaa akkite osoo dhaabbate osoo torbaan tokkoon gahin kaduefaa nu keessa jira tumichin itti tumamaa jirru wallahi bineensi addunyaa kanarra jiru miidhaa akka nuti miidhamnee kana takkaa miidhamaa hin jiru kaniifuu hafuurri hangi nuti har'aan tana baafanne kunilleen as booda dhabuufaadhaan malaa ani waa'ee keenya kana waan hin juullee beeku as booda wal arguun keenya illee ni jabaate rabbiin nu baasin aleedha yalla nagaan tura. baatanii wal agarra inshaallah abshiruu ijoollee teenya jazaakumullahu khairan nagaan tura. wala kuna kabee dhaame waraabtiin jiruun saallee yaa. እንዴት ልባሳለው አንጀትስ ደነደነ ወንድም ያላመሉ በወንድሙ ጨከነ ምን ነው ምላሽ ጠፋ አኼራን አስታዋሺ ወንድም ካይነ ሲርቅ ሲነጥል ሲሸሺ